Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kimeza TV. Reka tubahe ikaze mu makuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku isi, tugiye gutangirira kuri izi ngingo z'ingenzi. Impinduka ku buryo bushya bw'igororamuco. Mu karere ka Burera abantu 6 batawe muri yombi bazira ibigage by'ibikorano. Ni mu gihe mu karere ka Rusizi ho abanyeshuri 2 bakekwaho kugerageza kuroga bagenzi babo. Hanze y'u Rwanda turanyarukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icuraburindi n'umwijima bikomeye mu mujyi wa Goma. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi FARDC yiyemeje guhora urupfu rwa General Chirimwami wishwe na M23. Perezida Tshisekedi yahise azamura mu ntera General Major Chirimwami waguye ku rugamba. Ni mu gihe M23 yongeye kwihanangiriza ingabo za Loni n'iza SADC zivanze na FARDC. Abasirikare 3 ba Loni bakomerekeye Isake. Reka tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tunyarukire muri Uganda, aho Perezida Museveni yakemuye ikibazo cy'abanyarwanda baho badahabwa ibyangombwa. Turakomereza muri Mozambique, aho Perezida Daniel Chapo yirukanye umukuru wa polisi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rwitambitse umugambi wa Donald Trump wo kwima ubwenegihugu abana bamwe bavukira muri icyo gihugu. Turakomereza amakuru yacu kuri iyi ivuga ko Hamas na Israel bari mu bushyamirane bukomeye ku isubizwa ry'imfungwa muri Gaza. Naho Uburusiya bwo bwasabye isubukurwa ry'ibiganiro byo kugabanya intwaro z'ubumara. Turasoreza amakuru yacu mu Buhinde, aho abantu 17 bapfuye urw'amayobera. Ikaze mu makuru arambuye mugezwaho nanjye Kimenyi Kimeza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco NRS cyatangaje ko hakozwe impinduka mu buryo bw'imyigishirize y'abagororwa mu bigo byacyo bitandukanye, aho umuntu azajya ataha ari uko yagaragaje impinduka bitandukanye n'uko byari bisanzwe. NRS ifite ibigo by'igororamuco 3 birimo Gitagata, Iwawa na Nyamagabe, ndetse itanga umurongo w'imikorere w'ibigo by'igororamuco by'ibanze n'ubwo bicungwa n'uturere n'umujyi wa Kigali. Ibyo bigo bifasha ababaswe n'imyitwarire ibangamira ituze rya rubanda nk'ubuzererezi, ibiyobyabwenge, ubujura n'indi myitwarire mibi, bakigishwa indangagaciro n'imyuga itandukanye. Amasomo bahabwaga yamaraga umwaka umwe, ariko ubu hari impinduka mu buryo bigishwa nk'uko umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco Mufuruke Fred yabitangarije abadepite. Yagize ati abantu bari bamenyereye ko bagororwa nyuma y'umwaka umwe bagataha, ariko mu rwego rwo gushaka uburyo tunoza igororamuco, ubwo buryo turabuhinduye. Twavuze ngo reka tujye twita cyane ku bantu, tureke kwita ku gihe, aho kuvuga ngo ni umwaka umwe, ahubwo twibande cyane ku cyo umuntu twamuhaye, twamusuzumye dute kandi bigaragare ko yahindutse. Yavuze ko ubusanzwe mu bikorwa by'igororamuco bakora harimo gufasha abantu mu birebana n'imitekerereze ya muntu, kwigisha indangagaciro kugira ngo umuntu nasubira iwabo ashobore kuba afite za ndangagaciro ziranga umunyarwanda muzima, no kwigishwa ibirebana n'inyungu n'ubumenyi ngiro. Mufuruke yagaragaje ko usanga benshi mu bajyanwa muri ibyo bigo ari urubyiruko, kandi umubare munini ari mu bantu batize n'amashuri abanza, bityo ko baba bakeneye gukomeza kwigishwa ngo bahindure imyumvire. Yemeje ko hashyizweho gahunda zitandukanye zirimo gufasha bamwe kwiga gusoma no kwandika, n'izindi gahunda zirimo iLead igamije gufasha abagororwa guhinduka mu buryo bwuzuye. Ati iyo ibyo byose ubishyize hamwe utangira kureba ngo ese gufata gahunda ihoraho y'umwaka, wa muntu tuba twamuhaye ibintu bikwiye cyangwa tuba twibanze cyane ku kurangiza amasomo. Twarabihinduye tuva ku cyo kuvuga ngo ni ukurangiza amasomo, ahubwo tureba kuri uriya muntu kugira ngo ashobore guhinduka, agire ikindi ahakura n'ubumenyi bubasha kumufasha mu buzima busanzwe. Dukomereze mu karere ka Burera, aho abantu 6 batawe muri yombi bazira ibigage by'ibikorano.
Polisi y'u Rwanda yafatiye mu cyuho abagabo 6 benga ibigage by'ibikorano byitwa umunini bizwiho guteza ingaruka mu buzima bw'ababinywa, ihita ibata muri yombi ndetse ibyo bigage bimenerwa mu ruhame. Ibikorwa byo gushakisha abo bagabo bengera ibyo bigage mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera byatangiye guhera mu saa 9 y'urukerera rwo kuwa gatanu tariki ya 24 ku kwezi, nyuma y'uko hari abaturage bari bamenye ko hari abitwikira icyo gicuku barimo benga ibyo bigage bimenyereweho kuzengereza ubuzima bwa benshi, bahita batungira agatoki polisi barashakishwa, bamwe bafatirwa mu cyuho. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yemeje amakuru agira ati bafatanwe litiro zibarirwa muri 600. Ubu bose bafungiwe kuri polisi station Gahunga aho barimo kwigishwa. Ibyo bigage twabafatanye twabimeneye mu ruhame rw'abaturage. Naho ingunguru n'ibijerekani bifashisha mu kubibikamo n'ibyo babyengeramo bibitswe ku murenge wa Gahunga. Mu karere ka Rusizi abanyeshuri 2 barakekwaho kugerageza kuroga bagenzi babo. Abanyeshuri biga muri groupe scolaire Mutongo mu kagari ka Tara, akarere ka Rusizi, baravugwaho kugerageza kuroga bagenzi babo bigana bakoresheje uduti twica imbeba. Byabaye kuri uwa gatanu tariki ya 24 ku kwezi saa 7 z'amanywa bagiye kurya. Abanyeshuri n'abakobwa 2 biga mu mwaka wa 6 mu ishami rya HEG. Abanyeshuri bakekwaho gushaka kuroga bagenzi babo, umwe afite imyaka 20 y'amavuko, undi afite imyaka 19. Amakuru avuga ko umwe muri aba yashyize umuti w'imbeba mu isafuriya y'imboga bitewe n'uko bagenzi be bajyaga bamubwira amagambo asesereza. Ubuyobozi bw'ikigo bwahawe amakuru ko ibiryo birimo kunukamo umuti w'imbeba bubuza abanyeshuri kubirya. Umuyobozi w'ishuri rya Groupe Scolaire Mutongo Uwimana Hawa Alphonsine yabwiye itangazamakuru ko ubuyobozi bwatabaye hakiri kare. Ati nibyo koko hari abanyeshuri 2 b'abakobwa bagerageje kuroga bagenzi babo bakoresheje umuti w'imbeba bawushyira mu biryo, bagiye kubyarura abandi bahise babimenya ntibyaribwa, biracyari mu iperereza. Dukomereze amakuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umujyi wa Goma wugarijwe n'umwijima w'icuraburindi. Abatuye umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu icuraburindi nyuma yo kubura amazi, umuriro ndetse na internet. Ni ikibazo cyavuzwe cyane ku mugoroba wo ku itariki 24, gusa bivugwa ko cyatangiye mu gitondo ubwo abaturage babyutse bakabona telefone ntizibone internet, ndetse igice kinini cy'uwo mujyi kiri mu mwijima w'icuraburindi kuko nta mashanyarazi n'amazi gifite. Ubwoba ni bwose mu baturage baba muri uwo mujyi ku buryo buri wese yibaza uko biza kugenda bikamushobera, cyane ko imirwano ihuje ihuriro ry'ingabo za Kongo n'umutwe wa M23 iri kubera mu birometero bike uvuye i Goma. Radio Okapi yatangaje ko icyo kibazo cya internet cyo cyatangiye kugaragara ahagana saa 2 z'umugoroba ho ku itariki 23 ku kwezi, bibukwa no ku kibazo cy'amashanyarazi. Nubwo ubutegetsi bwa Kongo bukomeje guhumuriza abaturage, icyo kibazo ni kimwe mu bikomeje gutuma bahagarika imitima, na cyane ko kubaho nta by'ingenzi nkenerwa nk'amazi bidashoboka. Umwe mu baturage yagize ati niba nta mazi, nta mashanyarazi, nta internet, ni gute uvuga ko abantu batagomba guhagarika imitima? Undi muturage utuye mu mujyi wa Goma yasabye ubutegetsi bw'iki gihugu kugaragaza aho ibintu bigeze ngo basubirane ituze, ibintu bisubire mu buryo, mu gihe abandi bagaragaza ko umuriro, amazi na internet byakuweho nkana. Kugeza ubu amashuri yo mu mujyi wa Goma aracyafunzwe. Ku itariki 24 ibikorwa by'ubucuruzi byagendaga gake, icyakora imirimo y'ubwikorezi iracyakomeje nk'ibisanzwe. Ubwoba ku batuye umujyi wa Goma bwatangiye kwiyongera ku itariki 23 ku kwezi, nyuma y'aho mu mujyi wa Sake uri mu birometero birenga gato 20 habyukiye imirwano ikomeye ihanganishije ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu n'umutwe wa M23.
Bamwe mu baturage bari mu nkambi z'agateganyo ziherereye mu gace ka Mugunga mu burengerazuba bwa Goma bahunze berekeza mu mujyi rwagati kubera ubwoba bw'uko amasasu ashobora kubageraho. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite impungenge z'uko nyuma ya Sake abarwanyi ba M23 bashobora kwinjira mu mujyi wa Goma. Nyuma yaho ku itariki 21 uku kwezi nabwo bafashe Minova. Ni mu gihe kuko ku gicamunsi cyo ku itariki 23 ku kwezi M23 yatangaje ko igiye gufata umujyi wa Goma, igaragaza ko abo mu mujyi bababaye cyane, icyakora ibateguza kubohorwa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi FARDC yiyemeje guhora urupfu rwa General Chirimwami wishwe na M23. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemeje bidasubirwaho urupfu rwa guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu ya Ruguru General Major Peter Chirimwami Nkuba, gishimangira ko kigomba kumuhorera. Urupfu rwa General Major Chirimwami rwemejwe nyuma y'inama y'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Kongo yateranye ku mugoroba w'uyu wa gatanu tariki 24 z'uku kwezi. Ni inama yayobowe na Perezida Felix Tshisekedi yanzuye ko ingabo za FARDC n'abandi bakorana nazo bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abambuye ubuzima Major General Chirimwami babiryozwe. Mu gahinda kenshi akikijwe n'abasirikare bakuru, umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekeng yatangaje ko General Major Chirimwami yaguye ku rugamba wa 4. Yavuze ko ubwo yaraswaga na M23 yahise yoherezwa kwa muganga ngo ahabwe ubuvuzi bukwiriye, ariko akitaba Imana azize ibikomere. General Major Sylvain Ekenge yavuze ko Perezida Tshisekedi yatanze amabwiriza akomeye yo gukubura umwanzi no kumwirukana mu nkengero z'umujyi wa Goma. Turacyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi yahise azamura mu ntera General Major Chirimwami waguye ku rugamba. Nyuma yo kurasirwa ku rugamba, General Major Peter Chirimwami wari guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru wishwe n'abarwanyi ba M23 yazamuwe mu ntera mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Byemerejwe mu nama y'abaminisitiri ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Perezida Felix Tshisekedi kuri wa gatanu, nyuma y'urupfu rwa General Major Peter Chirimwami Nkuba wahawe ipeti rya Liyetona General. Muri iyi nama, Perezida Tshisekedi yashimangiye ko General Major Peter Chirimwami ari umuntu w'icyitegererezo waharaniye amahoro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubwo yicirwa ku rugamba. Turacyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho M23 yongeye kwihanangiriza ingabo za Loni n'iza SADC zivanze na FARDC. Umutwe witwaje intwaro M23 wongeye kuburira ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ziri kwivanga mu ntambara iri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu gitondo cyo ku itariki 23 ku kwezi, abarwanyi ba M23 binjiye rwagati mu mujyi wa Sake bahangana n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirahunga, nyuma zisubirayo zirwanisha indege z'intambara n'izindi ntwaro ziremereye. Mu muhanda wa Goma Sake hagaragaye amakamyo menshi atwaye abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro bwa Loni n'aba SADC bakomoka muri Tanzania, Afurika y'Epfo na Malawi, bisuganya kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukura M23 muri Sake. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka ku itariki 23 ku kwezi yatangaje ko ibimenyetso byose bigaragaza ko abasirikare ba MONUSCO na SADC bitegura gufasha ihuriro rya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya uyu mutwe, abamenyesha ko witegura guhangana nabo. Ku munsi washize ku itariki 24 ku kwezi, Kanyuka yatangaje ko ingabo za Loni na SADC birengagije umuburo yatanze zigiye gukorana n'ihuriro ry'ingabo z'abajenosideri rikunze kugaba ibitero mu bice bituwemo n'abaturage benshi. Kanyuka yabujije abasirikare ba MONUSCO na SADC kwivanga muri iyi ntambara, abasubiramo ko M23 yiteguye gukoresha uburenganzira bwose ifite bwo kwirwanaho.
Yagize iti kubw'ibyo dushimangira ko kwivanga, gukorana cyangwa gutanga ubufasha mu buryo butaziguye cyangwa buziguye kw'izi ngabo za Loni na SADC nk'uko yari yabitangaje ku itariki 23 uku kwezi. M23 yasubiyemo ko ishaka gufata umujyi wa Goma uri mu birometero birenga 20 uva Isake kugira ngo ihagarike akababaro k'abanyekongo bawutuyemo. Ni naho kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare 3 ba Loni bakomerekeye Isake. Abasirikare 3 ba Loni bari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO bakomerekeye mu mirwano y'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu n'umutwe witwaje intwaro M23 mu mujyi wa Sake. Abasirikare bakomeretse ni abakomoka muri Guatemala nk'uko ikinyamakuru Actualité cyo muri Kongo cyabitangaje. Bakomerekejwe n'igisasu cyaguye mu kigo cyabo ku itariki 23 uku kwezi. Ni amakuru ataremezwa n'ubuyobozi bwa MONUSCO cyangwa se urundi ruhande ruri muri iyi mirwano, gusa M23 yatangaje ko abasirikare bari muri ubu butumwa bihuje n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bayigabeho ibitero. Ubutumwa bw'ingabo za MONUSCO ntibuzemera kugaba ibitero keretse kwirwanaho mu gihe zaba zishotowe. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatangaje ko intambara ishobora gukomeza kwaguka ikazakwira akarere kose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherereyemo. Yagaragaje impungenge ko abaturage ari b'ingaruka zikomeza kugeraho. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tunyarukire muri Uganda aho Museveni yakemuye ikibazo cy'abanyarwanda bahatuye badahabwa ibyangombwa. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ku itariki 23 ku kwezi yategetse ko abo mu bwoko bw'abanyarwanda bo muri iki gihugu bahabwa ibyangombwa nk'abandi. Abanyarwanda ni ubwoko bw'abanya-Uganda bwemewe n'itegeko nshinga. Bamwe muri bo bamaze igihe kinini bagaragaza ko leta ibima ibyangombwa birimo pasiporo kubera gushidikanya ku nkomoko yabo, nyamara baravukiye muri Uganda bakanakurirayo. Umwe muri bo Frank Gashumba mu kwezi kwa gatatu 2024 yatangaje ko kuba umunyarwanda muri Uganda bisa naho ari icyaha kuko bagenzi be bimwe ibyangombwa n'urwego rw'abinjira n'abasohoka. Yagize ati kuba umunyarwanda muri Uganda byabaye icyaha gikomeye. Sogokuru na nyogokuru bimutse bava mu Rwanda mu 1922. Hari abanyarwanda benshi nkanjye muri Uganda bari guhura n'ibi bibazo. Gashumba usanzwe ari umushoramari ukomeye yakomeje agira ati umunyarwanda avukiye muri Uganda udafitanye isano n'imwe n'u Rwanda ubu byabaye ikibazo ko ashobora kubona indangamuntu cyangwa pasiporo kubera ko abakora mu rwego rw'abinjira n'abasohoka nibo bagena umunya-Uganda. Kugira indangamuntu ya Uganda ntabwo byari bihagije kugira ngo umunyarwanda ahabwe pasiporo cyangwa ibindi byangombwa by'inzira. Hari ab'indangamuntu zabo zateshejwe agaciro bitewe n'abakozi b'uru rwego. Mu iteka yasinye kuri uyu wa 23 ku kwezi, Perezida Museveni yibukije inzego za leta ku itegeko nshinga ryo mu 1995 riha ubwenegihugu abavukiye muri Uganda, abakomoka ku banya-Uganda ndetse n'abanyamahanga babyifuza. Perezida Museveni yashingiye kuri iyi ngingo yemeza ko buri mwenegihugu wese wa Uganda afite uburenganzira bwo guhabwa pasiporo n'ibindi byangombwa by'inzira. Yakomeje avuga ko ubwenegihugu ari uburenganzira kandi ko budatangwa n'abakozi b'urwego rw'abinjira n'abasohoka. Yagaragaje ko icyakoze bashobora kudatanga pasiporo n'ibindi byangombwa by'inzira mu gihe babonye ibimenyetso simusiga byerekana ko bisaba atari umwenegihugu. Dukomereze amakuru yacu muri Mozambique aho Perezida Daniel Chapo yirukanye umuyobozi wa polisi. Umukuru wa polisi yo muri Mozambique Bernardino Rafael yirukanwe ku mirimo ye nyuma yo gushinjwa gushimuta no guhohotera abaturage bari mu myigaragambyo yabaye imbere y'amatora yo mu kwezi kwa 10 2024 na nyuma yayo. Inkuru yo kwirukanwa kwa Bernardino Rafael yatangajwe ku itariki ya 23 ku kwezi bikozwe na Perezida wa Mozambique Daniel Chapo watangiye kuyobora icyo gihugu mu cyumweru gishize. Izi nizo mpinduka zikomeye Chapo akoze kuva yajya ku butegetsi nk'uburyo bwo gushaka uko yagarura icyizere mu baturage bamaze iminsi barakaye.
Abaturage bagaragaje ko batishimiye ibyavuye mu matora yatumye ishyaka rya Frente de Libertación de Mozambique Frelimo rikomeza kuyobora. Tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho urukiko rwitambitse umugambi wa Donald Trump wo kwima ubwenegihugu abana bamwe bavukira muri Amerika. Umucamanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ibikubiye mu iteka rya Perezida Donald Trump byo kutemerera ubwenegihugu bw'inkomoko umwana uvukiye ku butaka bwa Amerika bibaye bihagaritswe by'agateganyo. Icyemezo cy'urukiko gihagarika iteka rya Trump mu gihe cy'iminsi 14, nyuma y'urubanza hakazafatwa ikindi gishobora kurihagarika by'igihe kirekire cyangwa rigakomeza gukurikizwa. Kuva mu 1986 itegeko nshinga rya Amerika riteganya ko umwana wese uvukiye ku butaka bw'iki gihugu ahita agira ubwenegihugu bw'inkomoko. Gusa muri gahunda yo guca intege abimukira biyongera umunsi kundi muri Amerika, Trump akijya ku butegetsi yasinye amateka menshi arimo n'irihindura uburyo abana bahabwa ubwenegihugu. Riteganya ko abana bazavuka kuva ku itariki 19 ukwezi kwa kabiri umwaka ku babyeyi bari muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko batazaba abanyamerika b'inkomoko. Leta 22 n'indi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganiye kuri icyifuzo cya Perezida Trump, ndetse 5 muri zo zitanga ibirego zigaragaza ko binyuranije n'itegeko nshinga. Bongeyeho ko ibyo biramutse bikurikijwe byateza ikibazo gikomeye cy'uko abana badafite ubwenegihugu bakwiyongera. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika byatangaje ko urwego rw'ubutabera rwa Amerika rushyigikiye icyifuzo cya Trump ndetse rwiteguye kugisobanura neza kuko gikurikije amategeko yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu biha abana bahavukiye ubwenegihugu nubwo ababyeyi babo baba batabufite. Dukomereze amakuru yacu kuri iyi ivuga ko Hamas na Israel bari mu bushyamirane bukomeye ku isubizwa ry'imfungwa muri Gaza. Hamas yatangaje amazina y'abasirikare 4 bateganwa kurekurwa muri Gaza, ariko Israel ivuga ko bitubahirije amategeko y'agahenge kubera ibura ry'umugore umwe. Ku itariki ya 23 ku kwezi, umutwe wa Hamas watangaje amazina y'abagore 4 b'Abisiraheli bafungiye muri Gaza, uvuga ko bateganya kubarekura mu mpera z'iki cyumweru mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'agahenge hagati yabo na Israel. Aya masezerano agamije guhagarika intambara no kurekura imfungwa mu mpande zombi. Nyuma y'itangazwa ry'aya mazina, ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu byagaragaje ko Hamas yaba yishe ayo masezerano. Impamvu y'izi mpungenge nuko amazina yatangajwe atarimo iry'umugore w'umunya-Israel ukiri mu maboko ya Hamas. Ibi bikomeje guteza impaka mu buryo ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa, cyane ko Israel isaba ko ingingo zose zizwiho kwirengera inyungu z'abaturage babo zubahirizwa. Tunyarukire kandi mu Burusiya bwasabye isubukurwa ry'ibiganiro byo kugabanya intwaro z'ubumara. Perezida w'Uburusiya yasabye Amerika ko ibiganiro bigamije kugabanya intwaro z'ubumara ibihugu bitunze bisubukurwa mu maguru mashya. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov kuri uyu mugoroba ku itariki 24 ku kwezi yatangaje ko Uburusiya nta ruhare bwagize mu guhagarika ibiganiro, ahubwo ari Amerika yari imaze igihe yarahagaritse umubano no kuvugana n'iki gihugu. Ati mu nyungu z'isi n'abaturage b'ibihugu byacu dufite ubushake bwo gutangira ibiganiro vuba bishoboka. Yavuze ko aho ibintu bigeze hagomba kwitabwa no ku ntwaro z'ubumara zisanzwe mu bubiko zirimo iz'Ubufaransa n'Ubwongereza. Ati ubu umupira uri mu kibuga cy'Abanyamerika kuko nibo bagiye banga ibikorwa byose byabahuza n'igihugu cyacu mu bihe byashize. Uburusiya butangaje ibi nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump ubwo yari mu nama ya World Economic Forum ku itariki 23 ku kwezi yavuze ko yizeye kuzagirana ibiganiro n'Ubushinwa n'Uburusiya mu byerekeye uko bagabanya intwaro z'ubumara ibihugu bitunze. Trump yavuze ko kubungabunga izo ntwaro bitwara ikiguzi kinini. Uburusiya na Amerika byigeze kuba mu nzira yo gusinya amasezerano ajyanye no kugabanya intwaro z'ubumara bibitse mu bubiko, ariko mu 2023 Uburusiya bwahagaritse uwo mugambi kubera ubufasha Amerika yatanze mu ntambara na Ukraine. Uburusiya buzakomeza gukurikiza ingingo ziri mu masezerano
ndetse Putin we yahamije ko gukoresha intwaro z'ubumara byagerwaho ari uko nta kindi gisubizo gihari. Reka dusoreze amakuru yacu mu Buhinde aho abantu 17 bapfuye urw'amayobera. Ubuyobozi bwo mu Buhinde bwatangaje ko buri gukora iperereza ku cyahitanye abantu 17 biganjemo abana mu gace ka Badar muri Kashmir. Abantu 12 ba mbere bapfuye tariki ya 7 ukwezi kwa 12 umwaka ushize bagaragazaga ibimenyetso nk'ibyo bariye amafunguro ahumanye nyuma baza guta ubwenge. Agace kagaragayemo indwara kabanje gushyirwa mu kato, ariko nyuma ubuyobozi buvuga ko indwara itandura bityo ko nta cyorezo kidasanzwe cyahateye. Dr. Asibatia, umuganga wo mu bitaro byo muri ako gace, yatangaje ko abarwayi 5 bakiriye bwa mbere harimo abana 4 ndetse ko bose bagaragazaga ibimenyetso byo guhitwa no kuruka, kubabara mu muhogo no kunanirwa guhumeka. Nyuma y'iperereza ryakozwe byagaragaye ko uburwayi babutewe n'amafunguro n'amazi byanduye. Abaturage basabwe kutongera kunywa amazi y'amasoko yo mu gace kuko yapimwe hagasangwamo ibinyabutabire byangiza ubuzima. Abapfuye uko ari 17 barwaye hagati ya tariki 7 ukwezi kwa 12 na 19 ukwezi kwa mbere uyu mwaka, kandi bose nabo mu miryango 3 ifitanye isano. Abana 6 bapfuye ni abavandimwe bafite imyaka iri hagati y'7 na 15. Ni naha dusoreje amakuru yacu. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV. Mugira amahoro.